Flash pun fibro session part kecing petip nam ta kubor light kam kibalat yang baga DSC District Selection Committee kepada po South West Khas Hill District mau kerwan teh po mau kerwat kipus kibalat don adu nru pusan telibero total pus nru pusan telibero nadu qualification nadu class 6 ter kidon lagi jong kipus teh haban check kodon ke qualification class 6 class 8 class 10 class 12 kumta ter teh bila rapi ko apply sampai ke video hodok bakut nam ta gijing tip habe de kini tegidon arja jagane kedai ka barim tegila pen thamai biang kane kedai nadu mensua nadu snem arhajar khandai te kitu ki bala de apply hatu snem arhajar khandai kim don kam shu ban apply biang sahisin kemur kala biang yaki te tang kine ki ba dang thamai ki bom yo apply kine kila ban apply biang menta mari kine la revise ki post ngut ba la at biang yaki post ki ba mensua apen bun biang ki number of posts te hangne pait ma mensua ka gram sewa kadon shipus kila pen kiu shaka shipo post mudba kila revise kain te gitu ki ba apply mensua arja ka khandai kim don kam shu ban apply menta te la da apply ka por la biang te ka gram sewa naka ka we ka post shaka shipo tali ki post te ar tali ka de ur category fra tali ka de khasi janti an garu ane di pas class 10 gram sevika naka we ka post shaka lai tali ki post kila ad te kawai de UR kategori R tali de khasi jantian garu kelas 10 pass tracer na kawai ke post sha R tali ke post 8Q te R tali de jong UR kategori kelas 10 pass with computer knowledge ka junior demonstrator kadon na kawai ke post sha ka lai tali ke post 8Q te lai tali de jong khasi jantian garu kategori kana de kelas 10 and 12 pass and must undergo physical test and medical test as prescribed by the appointing authority ini have ban mare te driver naga santali lapan ke ushaka khandai tali te ndrutali gade jong UR kategori barlai tali de jong khasi jantia an garu kategori te kane abde de pass class 8 pass with holding valid driving license te hangne ada batai lupa ngaku ma those candidates who have already applied for the above post in the advertisement mentioned above kibala ada apply nadu arja kar khandai kim don kam shu ban apply menta tang ki bathamai ki laban apply been accepted by the committee need not apply again am not kam shu ban apply biang session interested candidate can apply via online mode for the with effect 2 August and the last date of submission kan day laiterik September kan mau sedang mata kasngihi 3 August kan kut pada laiterik September tengin yat no sha ki post ki bathamai ki don biang sa ki post ki balai thamai biang kane gade tang barib ki la shupin Q yak number of post te ki pha biang ban apply biang yi bam pat yo apply ka to por tengin yat biang ki nomor ki post ki batmai angala da ban batai itu ki post ki barem re la shpen ki la kerjendam la pen thamai la pen ki biang ki nomor post bar la khor ban apply thamai biang nadu arja khandai hadu arja rapsau khor biang sajisin ki barem de tipshu ki nang yo biang ban itu exam na kumno tipshu kim kan mau hiru try nadu arja khandai te te kan ebde saki badang penmi thamai bade ki penmi advertisement laga jongo kan ero kaju hi nadu artrek hi kan de ka sedang ban sha ban apply kelas date kan de hi lai tarik September ar hajar ar posau te yang ne pejunta ki number of post te tura dabai ki name of the post kadai data entry operator kadon kawai ka post kan de tong khasi jantian garu pass class 12 with diploma and degree in computer application LDA dan kumba R4 tali ki post South tali jong UR kategori khan riu jong khasi jantian garu kategori pass class 10 tang mahap don ka computer knowledge with typing speed not less than 30 words kini gendon be jaga typing speed test and numerator kawai ka post kawai jong UR kategori class 10 pass grade 4 khasan tali ki post R tali jong UR khat lai tali jong khasi jantian garu kategori pass class 6 soil and CFW kawai ka post kawai de jong UR kategori class 8 pass with physical fit for hazardous tasks in the field te an batai lang ya baru R tali hi kan mau kumbangala da batai bar ye post ka DSC ki post jong ka DSC fill up and apply be to uju hi login kumba fi register MPSC lane DSC jong kino ki district fill up and apply to uju hi te banyo ekane ka advertisement select hi hapo kane ka link
southwestkhassihil.gov.in ngan sabur po description te ban apply bede phya ban lek bede haka meghalaya.nic.in ngan sabur po description te ki badang dei thamai ki ha ban register shoyalade ki bala dep register du ben shwa kin shu log in be direct ma ba te ka h nam ta kane kan dei be khat phra du live news nem ka phra du live r plus ans nem ka dei khat phra du live news nem nam ta ki st sc category te kitu ki bakwa na apply sa apply no kloi baro te nam ta ki pwd ken long khat sans nem ka relaxation mot khat phra du sa news nem te ka fees ru umdan kam siu nam ta ki pwd rei nam ta baro bade hap siu nam ta ki general ka dei shispa tengka nam ta ki stsc kan dei san pho tengka kawai kapus san pho tengka kawai kapus la dapat apply baro hap siu khambun te sakan mau ban le ekabron kam ki bakwa ban apply te kala syllabus ru adap ai lupa kumbang ala dapat netu ba menta ken pen kloi ya ka exam te ban pen kre lupa ikine baro nam ta ka exam te ka grade focus kandan ka general knowledge but interview ha general knowledge ke san phomak interview ke san phomak kalong san chispa mak kiwi ki pos kalong ka general english new phomak elementary mathematics elementary aptitude kandong chispa alai phomak science aptitude long chispa alai phomak general knowledge new phomak interview lai phomak barok long lai spa mak. The written examination will be conducted in multiple choice OMR based tang gitu hi kijing pentip dalam kamthan kidi kiju hi baro bukan apply te bukan apply sa apply kaling asabo ko description te tanggi hi kijing pentip kulis bon